Tracey Boakye wa me say wo no fo say ayi. Wo no o ya kosoro kobo. Menim de enti amoa no kura tam ayi o man sika to bibi ma o. Busia wonim se abefunim de ena sesei ewoso wonim se wontimi bibia ewo wiase sesei abra wonfo abefunim de emfa nka ho wosan so enim se sesei no ebesonsum nsam so a abefunim de asan agbewremu ana oso daye wonti ase wodaye so ache wodaye so entimi mbem enonchi ena ne me kanfo prophet Dr. Abennego ediama ono ena onyankopon enam ne so na ode abefu ewremu ewo sunsun semu a ode ji nyankopon emma edi from how ene mamane ene omatiti mu eronti onyankopon enam ne so edi a new spiritual science technology edi ababontin aye freno aye castoplanto technologies beba chawo hwe prophet Dr. Abennego owo insam adwagiri castoplanto technologies casting out negativities and planting in positivities. Akwa shunko enkoma wa wohwe mesabre ewutuma GHS Ghana wahala dwumedie ena ebre asosem somfo munuaba ekeskapa mede ebesom mo se de danida yeye no no munim se megime adwase de na jese ensem no de ya bone se mampohene abomu no ye de ba aba besom mo ne atwene sere ene abasa ne apensem ne nyina ne pomasibre na odofo efri ebra eye jaki apia mansion ebebeto abonten ekame akwa yese diamond apia wonya ne honti ase yeda amase se womu mpo a womu ye na yonkofo womu mpo wo no womu hwibom womu no womu kon na kranna ekame akwa yese se wati nkensin amaje se de womu beye bia no onya issues with it eba bonten ebebe kasa ede efa eye ehum na eno nso nkonkoda nchen ye nua be ma Twene Jonas nso aba bonten di nsem bia ba betu edwa na ne nyina no na je se womu mienu nyina nsem a womu eka ne nyina kokogina ye nua ba akope eso meche Tracey Boakye obeka ya enche ye bia na eye Ghana for womu awards night and music awards yi ebie no je se ekọ eye eso na eno enna chese atade ane ahofama Tracey Boakye edikoko piemu ewo ehonomo na wo hwe se wa ye nua be chese owo eye Manchester dada an na wasanso ahappy aka ho ene na chese ja utimi wo se akwa yese bogoso bode no ne se de chede apaso na ekwa ehim sam na eno na jese ye Twene Jonas mekanga na Ghana for entia wo chire ma na jese wo Tracey mu wo chese de egu wani mu nya ya adeketwa ai no krampo na mani di form no hu ne se wo ye kosoro kobo na ne nyina wo hu adekora jese dance wo no ho a ma ye mpenifo tisika ede ema no anka kan se we kan ni Tracey ni mu se de anka ne yonko brebo bi ewo akire bi anka obe support ne na so diamond be kan se krampo no de akoye se wa ye aduane nchine twemu kofa nso brepo nso na osade agum yentie eye Twene Jonas nsem no ema ne ba ye diamond apia ede no so ahyehye so ama Tracey Boakye wa me say wo no fo say ayi. Wo no o ya kosoro kobo menim de enti amoa no kura tam ayi o man sika to bibi ma o. Yona odofo ai said ya Twene Jonas de nsem no atu eye edwan na se bia unhunu eye atade a Tracey Boakye kokko piemu ewo ye Ghana Music Award UK nominees party na ase edia ene diamond video no ye de kiremu a mubehunu eye said ye nua bai na hofama esi etie said ye that screen no eso no na diamond apia etiki to eye wono ankasa ni page so nsem bi okokko kire ye na Ghana for say there bibi ha diamond wo say ye ne namfofo no mo na mo fie se mo ka ne se mo ye mafia squad enti no monya den mo sore na se bibi ha mo nua ba mo ntimi nya den enhwe ema no anye sa e beti nkensen wode ne nsem otu dwa no se awadefo ne mosquito net skirt where they wear with bikini no. You can take the old lady from the village to Accra, but you can't take away the village things from her. Madam, you play too much. My ferry ama umposto our day things na just say busuya then some of the to a edwa eno na after say program yi kwa ye hwan na wo share atade na just say net wu na just say Tracey Boakye na wo de no mo so mo se mo ye mafia gang mafia squad
tina say mafia no mo ana mo de mafia mo ho ana se den eden na ekoso chese nam so ama say we sorry na wo ka eye nensem miska eye jakinsem yi baye Tracey baye bebe chese wo no de ne mansion no susu ewo bi diamond so so baye ono susu chiema ne customized swimming pool mum no de beto abontin se wo no ne pavy way ne ema dodo na eye den esua enunti no chese ono do ye bossu eba ne kenkon a wo no na ye kenkon ewo eye squad no emu enyina nanso ni nyina emu no wo bi ye bibi na aka kame akwa ye se ehye wo bo na ehye wo ye na chese mia hu susu ntimi enye den enka ene bi no mu ne se there be ebia na eye gangi yi efia Tracey ene diamond bibia koso ewo wo mo entem a nam so ama sesem kame akoye se mpapa mu eye den ebem a wo mo ntimi nye den enka ena akoye huhu ena jese diamond a starting ede ye starting kakran na ekuti abo ewo ne start so na ebinum so huhu mfomso a ewo atade a sebio eye Tracey Boakye ehye ye no ehu no do for yen konkonko hwe eye video no ma ye ba nye beto so Yona order for any said the wow koko hu ye no na je say Tracey na agi ni blue kama any chain said ye or ye bridesmaid ede ama eye obi say any made of anan so ede a ene obi entimi enchire na wa wo hwe ensam mpomma emma se bogo so bodie no say achiche mu ene je say kwan dantemu tiane ya wo so a na enya baabi ede egum ene na bi no mo ka say da bi Tracey was so onya obi a obehwe ne ntade hyem kakra ede ama no ne ga na fa din chiro Ellen White blog ensem a wode atu edwa no na je se wo chemo se nyame se yenka no kore Tracey egu ni panimu asepan o edenyi na diamond nso di shade ma nam nso as usual boye na je se ne de eno no hu ni se Tracey ogu ni panimu ase no kore ni nyame ni wode ne fashion sense no wode gu ni panimu ase sebi anyim bia wonu obi asebi ye wo direct no actually no se ko ba bi se ya address bi se fa wo hu se ana wo no ankasa muniti se wo pia bontin a aya wo ngina hwehwe mu ehwa na nto mu ni se ngwase na ya doso ye ko aye no ayesa nti won hwe na wasesa eye ni suban odofo wo hwe diamond apia nso na say how a truly wo no ankasa ne nkrofo a wo de nani asi sabio ni mfefo emma eso a wo no wo mo epotipen ana se wo no wo mo edi eye agro mo botipen so na chese ne kame akwa yesi bibia wo mo beye bia eye nahi bibia wo beye bia eye na bufu bibia wo beye bia wonya asem ka ewo ho eye depression na eye ache no ana se dem na ye nua be ma Twene Jonas so Tracey Boakye nsem asese wo no so ene na no atumu ebie yi da bia wo so wo sori a wo ko de ama wo mai mpanifo anioma wo mo ye na wo ka wa sense say de drum crofo nso bobre eni sabio wo mo ahofama se de si etie ena wo de ne nsem no ekwa akogu wo ho say no mpanifo no wa ka wo mo ntientie ene wo attack personality eden a wo mo de sabio wo ka wo benya crofo bi abaka eye wo mo enkakra enu tie bi no hu ne se eye so wakana sisi edru so wode bekọ celebrities ne so edia won fancy eye eho no ma eye mpanifo na tenensem no ebi celebrities no wo monyo maje so wo de wo mafoforo ebe fro no waje nje fan semi no fabra ebe to your comment section like the videos na share on all the social media platform no eso media ene ekria sikapa makram. Ahaye Isaac Nana Obiri Yeboah Enterprise. Ye de kunja papa nkwa na ye de so pe kunja papa bla Isaac Nana Obiri Yeboah Enterprise. Ye wa kunja bia wa ha kunja bia ope bia. Egypt ekunja, Germany ekunja, Italy ekunja, ekunja bia de bia onim say ye kunja papa no e ko na Isaac Nana Obiri Yeboah o de le wit. O hwa kunja misimu. Na wangasa o hwa kunja la we Egypt enye China de ni. Eye Egypt akunja. We share bia no class de bia nete e bia papa every Egypt a dia ba we ye di ma etufo bo e ko de bia ope wasase we so na na Obiri Yeboah nko na betuma mo China ko ndwa pe e na ye ni bi but e ko ndwa bia country bia ko ndwa a ope no ye de wo se bla na be challenge yen na be bi say e ko ndwa ope say ye ntumi enya ma wa
Bla Isaac Nana Obri Yeboah Enterprise. Ewa become free pipe. Junction hona. Usane first ramp, second ramp no. Isaac Nana Obri Yeboah Furniture Enterprise ewo ho. Se o pese oni Nana Obri Yeboah din kita ho bia. Fre 0558 78 2268. Anase 0277. Tie no mani 0277 469933. Ekundwe bia ope no. Isaac Nana Obri Yeboah no tunchia. Se ope kunwa we enene mpa seta. No man no frɛ no man no Isaac Nana Obri Yeboah be ma we kunwa we enene mpa. Ekundwe bia wa ha bia ope enene mpa seta. Na Isaac Obri Yeboah nko na ebetumi ama obi. Ewo Ghana ha.